Muriaria Tuska Busio ase roboti ronde ni governo moiga monene wokugura we parish ya St. Matthias Mulumba ase ensemo ya Iranda unyara koba wokwenekiwa uyura wa no Bishop Joseph Mailo Tenente Diocese ya county ya Kisii mwigo yoni gobaygo enekya uikiranwa kwegati yabarai awabage siasa kurase county ya Kisii bakorogono mugabana we county ya Simbarati maseneta we county ya Kisii Richard Onyonka mujumbe wensemwe bunge ya Kitutu Chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi negati yabarai bande mulikito Dominic Onderi nwalenga sensemeyo robotirwa ya senchiro bikiro Abageni b'Ekanisa Katoliki Dayosisi ya Kisii nigo bamwakiriye Umwaskofu Joseph Mailo Kimwa megere kwigura eparish ya 44 gaiga ase Kilisia ya St. Matthias Mulumba kigotoka chiseme kigacira ndegaiga ase bunge ya Kitutu Chache South. Hereby establish St. Matthias Mulumba Iranda Parish in accordance with the Canon Law 515 we have talked about it. The new parish will have territorial boundaries comprising of 6 centers carved from Nyaburuvu and Marani parishes, and any other centers to be created thereafter. This decree is being given by none other than me today, the 13th June 2026. Ukwana asumuiga nigo Mwaskofu anyarakobo kwigura Eklesia ya Krasmi asanyarakobo gusaba abakristo bonsi gusirana komenta obokoreri asebisya na mono komenta imani asaba igini b'Ekanisa Katoliki. Maiga ya Umwaskofu Joseph Mailo Kimwa niga mochoro Musa Straight Father Laban Juma anyarakoba umutenene we parish yega asanyarakoba okomwa chinguru cyo gutendera parish yega abasaba Kristo banyarakoba gocengera okoretwa komokorere gonya saye asekirisikyabo Using the correct liturgical rite of the Catholic Church have canonically installed na quote have canonically installed Father Laban Chuma as parish priest of St. Matthias Mulumba Parish. abarai abage siasa nigo banyakoba gwikarana asemise yega bakora no mugabana we county ya Kisii Umosike Paul Simbarati oiga umuseneta we county ya Kisii Umosike Richard Moimonyonga oiga umuchumbe we bunge ya Kitutu Chache South Umosike Anthony Kibagendi no muchumbe we bunge ya Bonchari Umosike Nchoke nigo banyakoba gwikarana sayega ase bonsi banyakoba kuraria umurembe ime county ya Kisii na mono kirabona torgire tyobochori umwaka ogocha gavana simba muyole ntwaye okwamni gegegeza twaita esiri no topinga na chikuraye no musangione twa omwana omintu simba na politikas naye Tigamuri abantu abariswali bamontebi yes omanye ninkiemite bamontebi no omanye ninkiemite abakeresto baminto na barimura ngasi kimoro chembwanda toko ichikura chihoja Obagana God bless you. Niambie viongozi wote katika kaunti yetu tutafute kura kwa amani, tuheshimiane na tufanye kazi ambayo viongozi tulitumwa tukafanye. Tusije tukageuza kaunti yetu ikawa a war zone. Huo sababu haibamingi.
Kekere president ya beki paratika kumurama. Tika epari yechichi ekero ya beki kumurama. Kumara amete president igo. Eswali nginyangurwa. Epari na bera basokotere. Kaki kuwana ne president. Bishop kuwana ne president. Ekere president ya bolting aki. Simbe mwange para. Epara na magoso kubarose. Kakinda etebasa. Njeno bontonga njito obomo. Nobuanchani no morende. Wasema ngaki. Nigoto wote raiga pana. Na bishop wito. Usiye tutage to morende. Obuanchani no bomo. Nonya sabara ibaito. Tikabatu balege ndure kuwa bomo obuanchani nakina ende. Niko moko na mochengo nyana ko boko na kiuga iga asense mega iranda maga yo mwaskopi kanse katoliko mwaskopi sho maitro kimwa ko igora ekelisia kemeronge nene kuruga iga ase parokia iga tekoro kunganera St. Mathias Mulumba yotoka kisina kiranda tukere nyara rabanya ko bako kya asobonge asabangi banya ko bako kamuya asinge chobwe ngwe kanse katoliko banya ko bako menta kana kuruwa saiga ko ripoti sinkia na mbe mogi nsoko tikura kisema kiranda Rita Dominic Nderi